Za izbor najlepših zelenih površina na teritoriji opštine Brus godinama unazad vlada veliko interesovanje. Uređeni balkoni, dvorišta i bašte restorana gotovo na svakom koraku govore u prilog tradicionalnoj akciji Moj grad, lep grad, koju uspešno realizuje turistička organizacija opštine Brus. Takmičenje obuhvata izbor najlepših individualnih dvorišta, terasa i bašta ugostiteljskih objekata. Direktorka turističke organizacije opštine Brus, Nataša Timotijević, zahvalila se učesnicima akcije, osvrnuši se na značaj ove, ali i manifestacije Zlatne ruke koje su tokom godina postale zaštitni znak Brusa i Brusjana. Dragi Brusjani, želim da vam čestitam dan opštine. Dragi gosti, dobrodošli i nadamo se da ćete se lepo provesti kod nas u Brusu, da ćemo biti dobri domaćini. Zlatne ruke su tradicionalna manifestacija turističke organizacije opštine Brus s kojom se mi ponosimo. Njen zadatak je da sačuva tradiciju i kulturu, jer tradicija i kultura su ono što jednom mestu, jednom narodu daje dušu i čini ga prepoznatljivim. Tako da je naš zadatak da sve to sačuvamo za buduće generacije. Izvolite da pogledate izložbu i da probate naša tradicionalna jela, ali jela iz krajeva naših gostiju koji su večeras tu. Turistička organizacija i ove godine tradicionalno dodeljuje nagradu za najlepše dvorište, najlepšu terasu i najlepšu baštu restorana. U akciji Moj grad, lep grad nagradu za najlepšu terasu ove godine ponela je Milica Jakšić. Turistička organizacija opštine Brus nagradila je Dalibora Jeremića u kategoriji najlepše dvorište, a za najlepšu baštu restorana nagrađena je Milenka Đurić, kafana Borjak.